Kalau di perhatian puasa kok anda tiap tahun beda-beda sih rasa gitu tahun patang lagi gak seru tahun ciak lah ya lebih seru kan apalagi wasan kayak ketik-ketik tu lebih seru kan awan anak lah tu ya tahun besok tu tambahin tak seru tu mak karena nyo mereka mah sama kita tambah umur mah pembawaan awak tu beda lo kan agak paham lah gitu gitu. Kalau dulu beli baju raya tu semangat sama sini aku ada jadi aku indak nanti ritunya kan ndak masalah no problemnya sakit aja doh gitu itu saja puasa ko ndak manahan awih je lapar je dah manahan awih je lapar dah mudah tu nyari mau seminggu nak makan nak bagalah je dah manahan awak nak pasu kan nak payah contoh kan nampak orang rancar kan tu kau dah awaknya itu nanti tahan tu tu hebat waktu mah tu manahan berang cie banyak ke berang wajah orang banyak menyakiti awak saya contoh dan cuma request dah mengalah saya awaknya awak siapa je dulu gitu no problem sakit aja gitu pokoknya puasa awak tu lancar ada hikmahnya tu kalau berbuka puasa kau ya lama jangan dingin-dingin kan jangan manis-manis lah gitu contoh mau di es teler jus gitu teh manis lagi es lama aja mah kau es buah benar kan pas abang tu orang mas ini baru ni les mau kesuntu juga kan wanono langsung onde-onde cari kau rasa aja tapi kalau nak ada bitih awak ibu tiasa no problem sakit aja yang penting hati waktu tandang itu saja ndak perlu banyak-banyak gaya. Kalau kumpul-kumpul aja kawan lama ko lain tu seru-seru nak you ditunggu-tunggu bana ko mah apalagi alumni SD, SMP, SMA atau kawan lama lah pokoknya gitu orang ke poso lo kan buka sama tu ditunggu-tunggu bana sebenarnya tapi yang ndak tahan kan dek basin dia ko mah pasangannya mah aja kan tu beko ditanya lah bila kau balik kau lo beban mah aja pada beban lu nak kau nama orang Minang tu berbayu dia gitu tu problem sakit aja gitu bos santai je lah gitu tapi padia sana ditanya itu tu bakang kawal lah dulu sedolana kan mana penuh kapal tu pai je lo awak lu mana penuh kapal dah bakal pai kok ini ditanya kok antah lo lah ya ingin lo secapek mungkin mah tapi apa dia sesuatu awak tu awak seorang senang tahu.